Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe joɗi ɓe ɗiɗo whatsapp ji meɗen e telegram e youtube e instagram e facebook. Alfa Umar Bari ari salmingollon e oɗo sa'a hande haray ko samedi le 24 mai 2025 6h02 heure Afrique centrale. Mi tawi ko oɗo sa'a mi waɗata hito kamo jabe meɗen ɗo musidɓe julɓe tedduɓe fi ko fewndi ɗo. Haray en humpitike en yi'i kadi hankin le 23 mai vendredi 2025 wi'en justice CNRD on ko ɓe desidi kon, sabu Allahu subhanahu wa ta'ala wi'i wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Tiɓe fewjude Allahu subhanahu wa ta'ala hino fewjude ko Allahu non ɓuri moƴƴude fewje. Ko wiyete kollen justice e leydi angal nunɗal angal peewal Allah falanaka ɗum hay kefere wona fi julɗo. E fatawa Sheikh Ibnu Taymiya e maki inna Allah wo Allahu subhanahu wa ta'ala o wallitotako la yansuru dawlatan zalimatan walau kana musliman. O wallitotako leydi ka ardiɓe woni toñude hayti tawi hara woni ko julɓe. Allah yiɗali justice musiɓe. O wallitotako leydi ka toñe woni haysi tawi hara woni ko piyay ɓe tinde juula e nokku on woni wadda ɗen toñe Allah hajaka. Ka aduna goy wonɗe yewtude fimum sabu kanko o yewti en ka aduna ɗo ko huwa rahman ko yurmeteɗo dendanangal yurmene makko nden no huɓiti fuu ka aduna ɗo, amma arrahimu on yurmede makko nden ko nde huɓiti ko gomɗinɓe mo ɓen hooli. Almuslimun almu'minun julɓe gomɗinɓe ɓen hooli ilmul ghaib gandal wirningal hooli ko wona yewtede kon ko ɓen ɗon tun heɓoytanema on yawmal qiyama. Amma ɗo kala no neminade no gasatoɗe ko ɓe ala ɓen piwde tinde e leydi sikkiɗo mali hara ɓe naju. O wi'i kadi inna allaha yansuru dawlatan kafiratan fa idha kana adilan. Allah wallay leydi ndi heferaɓe ardi e mum si tawi woni hiɓe nunɗi e hoore ɓe ardi ɓen. Min kon ɗum mapinilam musidɓe seeɗa anke tiddi koni kon ka ɓernde an. Ko neɗɗo yi'a bone yi'a ella ko wonɗa ko wadde kontiniya e on bone ɗon hay bobo si alandike mo ko fewndi kon e nokku on e leydi ndin o yewtotoma mawɗo salo jaɓude noy wa jon gallejo ɓoyliɗo e nder galle e hakkunde ɓe ngure ko hay bobo hoy koy dogay pottomo
ɓikkoye makko koye dogay koye pottomo hakke ɓoylare makko nden e angal nunɗal ngal e ɓe ngure nden o yi'a bobo hoy anya koye nene mum anya koye e nokku on no doga pottomo tawata ɗum ɗo waɗata ha ɓernde makko nden heccida o yilto e ko woni kon e mum. Mamadi Dumbuya en ko o plan ɗo jogi ka leydi ko ɗum hankin kadi mi yi yimɓe meɗen ɓe boyino soja e ɗi WhatsApp ji voilà maka réseau sociaux ka Facebook mi dari mi tawi enen kadi hiɗen mari ellaji molanaɗi wi'ay tum par hoccoden e babe en habbota ko ha anden soɓe on si yani par ce que ko soɓe ni ila sennerde ardi ko enen ɓe woni haɓude ila sennerde ardi ko enen kellamɓe ɓe wi'i ko ma ɓe wona neɗɗo ko enen ɓe woni wi'ude wonata neɗɗo hiɓe sorti yimɓe kammen ko frappa en hiɗe wi'ude justice on safe waɗirini eni en même temps kadi mi yoyno ƴawa o Ousmani Gawal Diallo il faut intégrer ka nder parti justice o yi'i ɗum ɗon safe ndowru ndun ka nder sagare tiga wonde man ɓayndu deƴƴiti ndu acciti ƴakkude haray ndu famodirama ndowru ko ndowru musidɓe ndu deƴƴay tun ndu accita nande hito ndu kurukurunno ko woni ko nder ton si a wedditike no gasa a tawa fof jilli ka nder sagare ma tiga e yowoɓe defa nyamete on ha ɓenda ɓe rotta yeeso jama ɓe nahino nyiri mondi habbe mi adda mafe on ɓe ara ka ɓe mafata ɗo ɓe nokka kuntun soɓe ɓe watta e mafe on ɓe memmina ha memmino ɓe mafa nyirde fof ɓe wi'a nafe kombo wawi nafade ɗum ɗon justice ko innata no trasi ɗo no waɗiri ɗum ɗo e ɗum ɗo he ɓe yona holorede ɓe hoolaka ndaare probléme ji fewndiɗi e leydi men ndin argol lancana yimɓe galleji maɓɓe musidɓe hara laamu no woda ngu deƴƴa hokko kala maɗɗo marɗo darnde hun hande ɓuri ka Alpha Condé fewndinoɗon kala marɗo darnde hun kanko tun himo wawi ƴettude safe ko leydi ndin kafi kon kanko tun himo wawi hutorde ko lanɗo leydi maako justice hani wadde kanko tun himo to waɗ yo taw tun himo mari darnde hun won ɗum artiste wona ɗum ndaare si wonara mi fayu firgiyadi ɗo ko honɗum feƴƴi ɗon hanki on nani témoignage leydi ka wiyete woɓɓe no ardi yetelan siko ni ardorte landodiren siko ni leydi ardorte kala ko yo finu bimbi tum maƴa yaha holla doole ka wawi hollidiro doole ndaare yummiraɓe nayeɓe kawni ƴettude témoignage médiaji ɗin kala neɗɗo jongonga anduɗo ko gonga woni gonga emo suti ko woni ko feƴƴude leydi ndi ko hemɓe wona yanede e mum ko hemɓe wona mélansede ko ɗum waɗi simi yi'i mami nani mimiyejo no immino ɗowti ɓe e nde feere maɓɓe ɗo wallahi mi taskoto ha mi wi'a go'o on neɗɗo ɗon ko feetuɗo ɗiɗi o heɓano éducation moƴƴo ka makko si o yalti tati o wona haysi o rawni o ɓuri booliwal wona ɓiɗɗo pullo asli makko on dow ko boni par ce que ɓe wi'i nedi jatta e jeyal ka kono yo Allah on arsiku en funtugol e iwdi moƴƴiri e awdi moƴƴiri heɓen kadi ko wiyete ko nedi moƴƴiri musidɓe julɓe tedduɓe no metti non nande hino metti faamude simi goɗɗo no moƴƴina dolo kun oɗo ɓorno fewnuɗo ko koye mouvement koye fof wona créede yimɓe goo kadi musidɓe men fulɓe ka nanno ɗo Mori Sanda Kuyate no yalti Gabon ɗo ɗen no wi'i wonde manna président on hokki $200,000 hande kadi buyno ñoññili no wadde groupe hoy wo kañum kadi famina no sutenude woɓɓe hara ko ɓe ronka ko ɓe ñama ɓe ronka ko ɓe ɓorno hiɓe waɗude activité ji maɓɓe ɗin tawata kadi ko koye yinko e wi'ay koye ko malamo ɗen ko koye woni ƴettude mbuuɗi mum propre
sutena ɗi capali ɗi hottugina ɗo moƴƴinana ɓe dolokaji ko ɓe ɓorno wallahi